Hello loite ho tunihin Battle for Sevastopol kiti film nupta chu ana sei ki taw hite hichi film hi Russian sniper Lyundmila kitinu hin khut sima kona kilado gal film ki tho chu hi phatam ta sumang lovin thusim chu anapan paijing taw hite Battle for Sevastopol kiti film hung ki parachun 1937 lai phat chu hung ki mui Hichun Lyundmila loinu akoma hungin loinu exam na pass 18 ahung saye. Hichilaya exam abolo chahile State University noya entrance exam ahi. Lyundmila exam pass zawachun maithal kap ki thim chu agachi. Maithal kap ma ki thim chu na a ozapa a hilpa in hichilai ho na kha ding ahi tia anasai na lai ta chu anakap khatai. Chizawin Lyundmila chu Red Army zawding in ahung tai. Hichun Red Army a alam kai pau chun Lyundmila chu anasei pha in anapa chalhe e chuzong le Red Army program kiti khan hi ding a hi in nangjong na zaw ding a hi tin anasei pi e Lyundmila chu Red Army program a zaw ding in anomin a hi wangin alang khalanga anul apa hin Lyundmila Red Army a zaw ding hi ananom hon poi aji chu Lyundmila pa hi Red Army official a hi Lyundmila pa Red Army official ahi zein ina tawman umman lawin hin khonum ta anaman lo je chun achanu hi Red Army la azawding anaphal lo ahi Lyundmila jong Red Army program achun agachi in hichilai muna agachi na chun Jewish doctor Boris kitipato ahung ki huntai akimuto ni huna ko na chun ama ni hi akidei hunin ahung ki ngai do huntai chuzovin nilha alangin so khat ve bom dingin anakilhon hunei Hichipe ta chun akiho nawwa Germany te in Russia te ahung bulu tawe ti thu kisei chu aza phanin Lyundmila jong hichilai mun chu ada tha in thik chanen anapot do e Lyundmila nung chu Boris in ahin join Boris in Lyundmila koma ipina ti hita tin anadong e Lyundmila ahin don bunin ai ni kicheng data te tin ahin sei tai dan hi Lyundmila in so avet nawwa thu kisei ho aza kona hi ama hin agamle nam uwa dinga ki phal thinga na to ding ti hi ani ki gyal hada na hitai azing ni kho in Lyundmila jong training ball dinga agachi in a training ball na chun lunglut te in apang tai chule Lyundmila hi maithal akap naw wajong a khotlam anajang hle zingi hichi je chun azing ni kho in second front agal sa dingin ana sol taw ve gala ki sa to naw mo na chun a captain pawin Lyundmila ko ma German sipai ho lamkai ni kana that tai tin anasein anakhiau hune hichipe ta chun German fighter plane hung lengin bom ahin thla panta na hile Lyundmila adinga agal sa nama sapen ni hi je chun ama hi anati je thawe Lyundmila in amasanga German sipai hon asipai chan bom pi ho akap leu chu amwa konin athang tomin ama jong sniper chu hin kitun do in German sipai ho chu hin kapli pantai Hitia German sipai ho kharkhana ahin kapli zawachun German la a sipai captain khat pa jong chu a op lai ta ani kap in anathat tai hichun a captain Povin Lyundmila ko machun sniper kap la hin numai hi jong la chun wan na hitai tin anapa cha e chikyu hilovin Lyundmila achunga sipai lam kai hon jong ama zana le ama happy nan sniper khat jong anapi uve Chizavin Lyundmila in training anabol hompi aloy nu masa kitinu tuchun agakisto huntai masa hi nurse anahi in amani ekisu uto hunhin akilung sit hundan chan hunchu captain pasun anamu e hichinizana hin Lyundmila captain pa ko ma hungin dan hi Lyundmila hin captain pa chu anadei cha na captain pa hin ananupi lo ahi Aji chu a captain pawhin nat lasan helova agamle le uwa dinga gal anasa je hi hichinizana en ani epi novahin masali adoma pa chu en ani enawa konin anapo do hunin Lyundmila in en ani ezo uwachun ani enakong ho chu anasop thingi hichipe ta chun en ani bompi pa chun Lyundmila chu bompi dinglung anagelin chu in room sunga chun captain pa hung lu ni na hile Lyundmila in lunggel phalogel pa anavua ahung do to chun anakitu chane chuzovin Lyundmila le captain pa chu munthim lai khana ahung hunin Lyundmila in captain pa chu anaki stai dan hi captain pa jong hin Lyundmila hi analung si thoda na hi
Azing ni khuin kapten pa le Lyundmila chu Odyssey kiti mo na hin German sipay hoin gal ahin bolding wa hi ti thua za pha novin panmun anasim hun chu akimui hichipe ta chun German fighter plane hon bom ahin thla den nauwa Lyundmila chu lane anavu dan tai hichun kapten pa zong kipat da in lane avu dan Lyundmila chu ahin khot da in ako mawa hospital umachun zending in hin puitai Lyundmila hospital ahin puinaw wachun masanga anakidai pi pa Boris chu ana ume hichun Boris chun ahi na thai chanin Lyundmila chu ana zantai Lyundmila in khu ahin het chun akoma kapten pa anaki zamin lungsit ta akoma ana chu akimui Boris in Red Army officer koma Lyundmila ki zanna dinga thillalo ho la hin ahlingzau poi hichizi achun munchoma ki va sa na dingin puitaw hite tin ana sei hichun Lyundmila chu monchomin apui taw ve hitia jahaz sunga ataw lai ta ubahin German fighter plane ho hung lengin ataw naw tui kong chu bom ahin thla dan kit ta na hi le Lyundmila chu wangsin ta in bom hal khanin anakha e phachom khat zawin Lyundmila chu Red Army a zawding in hung kile git ta na hi le achunga sipai lam kai ho chun ananop pi povin chom khat ki chol ta din tin ana sei pi uve Lyundmila in imacha ka ti tapoi tia avial vela asai jing pha na chun achunga lam kai ho chun hiti hin ahin sei tai Lyundmila doctor ho kom khana ga chin lang nata sa chunga hi ima ana asa tapoi tin sign ga bol sa in chin tin ahin sol taw ve Lyundmila Dr. Boris koma ahungin Dr. Boris kata sa chunga boy na ima kanai tapoi hichize chun nangen lekha ahin soini kai pi tin Boris yang chun akai pi tai hichipe ta chun Lyundmila in alungsit pen pa kapten chu monchoma achi amotai Lyundmila chu alungnom mo hle jingin kapten pa chu ngai hle jing tai ahi wangin achunga sipai lam kai ho thilbol ahi jin bol thei ima ananei poi chuzawin Lyundmila le sniper choi pasal khat hung ki thon hunin thimcha a agalmi hung lun ho chu gathan hunei Lyundmila jong alungsit pen kapten pa longyal chu ahin bang pantai pha na hung chi jingin Christmas ni chu hung hlung tai Christmas ni a hi je chun sipai ho jong chun nom te in hin kho mang taw ve nom ta hin kho man lai taw wa chun pasal khanin Lyundmila hi ata sa to kha ding ati in Lyundmila ananup lo je chun aniki dal leu taw ve hichipe ta chun Lyundmila in sniper aka bom pi pa chu hungin Lyundmila bol eng pa chu hung botai hitia ki dal jing lai ta ovachun mi pi ho jong chun aki dal te ni chu na kham ove chuzawin sniper aka bom pi pa chun Lyundmila chu propose ana bolin Lyundmila chu ananu min amani jong hichia ko na chun ahung kingai hunin ahung kilungsit pan huntai Lyundmila in adoma pa ahin kipuin aloi nu masa ko min ahung hune Masha numainu loinu doma pa hi vanleng tor pilot na hi je hin atam zone ana bom thei hun tapui hichize achun atamzo a masa hi achanga umji hi Masha in aloi nu Lyundmila le adoma pa hung chu aniki pa pi in anapa chle e Masha hin adoma pa amu kha lo ji a angai to hi le hiti chun angol tabangin alam lam jing tai Masha in adoma pa angai na chu apo zo lo pha nin hung kaptan hi le Lyundmila in aloi nu chan cho ve zo lo pha nin agal hem na hi le Masha chun Lyundmila te ni koma hichilai mun hi da hlon tan tin hin seye hichun Lyundmila in adoma pa koma Masha hi ichana ka hlep wangin chapang tabangin akap kap zingi ati in amazong hichilai mun chu adal hatai azing ni kho in Lyundmila le adoma pa Christine chu montha khana hung hunin na hi le Christine in tola bom ki kam ho chu ahin chon khatan chuzawin anung lang huna bom ki kam ho chu aban banin ahung po ke tai amani jong thi zamin ahung zam hunin wangsit ta in numainu chonga chun pasal pa aniki tang do in bam hung po ke ta na hi le hiche bam po ke ho ko na chun Christine chu aniki sukha in numainu chu an hing do e bam po ke ahung ki che chun Lyundmila in Christine chu ahin po in hospital ahin pui tai chom khat zawin Lyundmila jong anathimil ta na hi Lyundmila ahung lim do chun doctor pa koma Christine lam tin kino chengin hindong tai hichun doctor pa in Christine chu damdo zo lowin ahin kho anabai tai ahin ti e
hitia doctor pa na sei pha na chun Lyundmila lungchang jang chu ake in aniki su tai Lyundmila en kilung sit pi anei ho hi agui hlung zo thei tapon hicha ko na chun gal kiti hi aphat lodan a hin he in gal ka ma chi nga dingin ahung ki gel hatai a hi wangin Red Army officer khat na hungin Lyundmila chu ahung hol tai azi chu Lyundmila hi Russian sipei la adinga sniper kapthem khat na hi zia a hi hichun Dr. Boris in army officer pa ko machun tu hin Lyundmila adam thleng nai poi hizi chun kimu pi thei hinai ponte ati hichun sipei pain hichi ho tabang hi kai ho tho a hi etin Lyundmila chu kimu pi tai Lyundmila hin gal kap lo dinga anaki gel ha awanga chun adei mo anu mo sa in apin nagam hu do dingin anaki pedo kitai hichi ako na chun Lyundmila chu akizan na ako nin adam do in dam mo na ima anay tapoi tin Red Army ahung kilekit na vet sa na in lim khat anaka mo ve lim akika mahin amit na ako nin mitli alongin ahiwangin anoy danin ana ume chuzawin Red Army officer khat nin Lyundmila chu hin kovin hichi German sniper pa hi Thadou gang chal angaye azi chu ama ahin je hin thil bolding akiti zosi akiboldo theipoi Christian omlaya chun hichilai mo na chun German sipei khat cha analut ngamlo a hi in Christian athi zawa ki pat na hin hichilai mo na chun German sipei hon alo dim taw ve tin a sei thuki sei chu Lyundmila in aza apha nin Christian hialding le aphula dingin hichilai mon chu anazon tai hichilai chun Lyundmila le German sniper pa chun haisela khat la khat akika kha tu the hun na ding pha chonga ajing hunin alang khat langa Lyundmila bil kola konin thi analongin khowa changai anathu tai ajing ni kho in German sipei pa in Lyundmila chu aza anoi ta anaka kha api in hichun Lyundmila jong anakile tho in German sipei pa chu anakabli tai Lyundmila in German sniper pa atha zawachun akoma hungen na hile German sniper pa in azinu to lim akikap na chu amu in hichi amua ko na chun Lyundmila jong along no mo hle jing tai Sevastopol kiti mo na chun abang bang le German sipei hon ahung bulu ji ovachun hichilai mo na ummi ho chu soldo na thei ding ti in submarine khat anagong ove hichun Dr. Boris chu head officer pa ko ma hungin Lyundmila jong submarine na achi na thei ding in ticket na hung thome hichun head officer pa in Lyundmila hi chi theipon te tin asain hitia sai jing wanga hin Dr. Boris in Lyundmila ticket chu namphu in ahin la pi tai submarine chi ding chu Lyundmila ananum pon ahi wangin Dr. Boris in anazolin anachi sa tho thowe Lyundmila in Dr. pa koma nang hung lawa iti kai kachanga ka chi ding hamti na sei na hile Dr. Pason kai jong ka hung ding hi nang anachi masantin Lyundmila Dr. pa koma hung te to tin ama jong submarine na chun alu tai hichipe ta chun German fighter plane hung lengin masa le Dr. Boris umna kong chu ane kap talde azingin hichithu hi Lyundmila in aza ako na athang tom che jing tai gal hung ki chei zo chun Lyundmila hi gal kap thiam le hangsan ta na panje chun kipa na thilpi le award tampi jong anapi uve chule Soviet Union na dinga sipei len ta ho masanga thu sei sa uvin hichilai chun Lyundmila in mi pi la ai ho Russia te in German te inigal zo thainaw chu hi le Russian mi te ai ho lungki tu ta le lungkhat thakhat na ipanji o hi tin anasaye chuzawin America a president pazinu to Lyundmila chu akhiulim hunin phachi sa hin ho ha sata a hin mandan ho chu sai hunin Lyundmila in hitia thua sai lai ta hin America a lasathim ta boni kitipa hin ahung ki mupi in hichila sathiam pa hin mi tamta hin ho ta ki to a la tampi ana sadan a hitai hichun la sathiam pa chun Lyundmila in a hin thil to ho zo si chu anadongin Lyundmila in ana sei pi tai pha na ki tol jingin kumkhat hichi America la sathiam pa chun Moscow a opera kiti lila ho tabang khat hi anagongin hichi achun Lyundmila le achapa jong chun agave hone Lyundmila in yan theina ako na nupna pha cham khat bo anamangin kumsom nga le kumge na thin kumahin heart attack ze in ahin ho anabai tai Lyundmila kiti gal hang san no hi 12 July 1916 bila Sarkva Ukraine kiti munahin anapingin
1974 kum October date 10 in Moscow Russia gama ahin huana baye hichilai lim kimunu hi Lyundmila Pavlichenko kitenu galhang sannu chu ahi tunia thusim iseu chu hichan hin akichai tai thusim isei sunguwa sei hil seiwal sei hlinglal a uma hi le kingai dam tu cheu hite hiti ho tabang video thusim ho hi ingai num owa hi le like subscribe anabol hitin aban video teng kimuto kitau hite